Webare iwakiri nitwe program ya Sisiimuka mutabarukeyo omumuhumuriza kandi nyesigango mwamanyaho kuretwa naho kugariza nkiri cyo butungi charity agwa program eji bitu twakuraganise okutwine omuchenyo ndijo kuruga omubempuumo impuumeji ntwenda kwetegereza bahuma nibagaruza nkai nubo bahi ebigenderwa nibiha omuchara Ingrid okuruga omu initiative for better health then tubone tushume mpora tuze aha Empuumo beni yakongera kutweyanjura echari na eyarukuruga then nabwanyuma stanchiraho turebe Empuumo eji neruga hineza nkahi twakwakira buzima. Okay. Yibare mnonga Sister Charity nashemerwa mnonga kwija a TV West Zoberi so nanye kuko babagambire banyeta Ingrid Nyesigye muwezi nindaga omukitongore ekya IBH ningashi initiative for better health kandi nitwe turiyontebeekanisa Empuumo Marathon kuko turabentu baganira omukasheshe kizoberi kandi mugume muri kutureba kutunga ebikusinga hwagebe initiative for better health nechamanyisa chi nomushangwa nkahi deli tubone tuze aha kutebeekanisa marathon eji eyimwa yita Empuumo. Okay, initiative for better health an NGO can't headquarters it turi Kampala aho along Mengo Road then hano muri Mbarara turi hari kacheka aho hari stadium so wano turondera aho twino offices zitu so mbaronde naba ninyenda kubabuza chi naba ninyenda munkore. Okay, initiative for better health ningash IBH kokuna nabagambe NGO kandi okukira mnonga oturonde abwa ebintu bibiri ninga bishatu abo kwa initiative for better health turuho abwa magara marungi abantu okugira magara marungi to promoting a good health kandi okukira na mnonga we empower young people okukira mnonga abakazi na neminyeto okubasa kugira nabe kibaye manyira omirimo y'emikono ngenu we skill adolescent girls and young women kugira ngo nabo babase kugira ekibata ameza takashanga umuntu noyenda empare konkuka banzo kahandika list bakakugira yenda rindo mwezi ntukwa skills ezakubasa kuyamba niwo katunga sente okebisa omunyeto ningasho mukazi wena oryokwe wano yenda omugezo areas no basa kutushikira amwena n'icamagara marungi hatishika mwanyuga chamanyisa ngo umuntu yahikokwe no mushomesa skills ezakubasa kurugaha aka implementing somewhere then akabasa kwehira mwecho kuriya ninga you just teach then you go and implement the skill eyiniha omutheory n'insto practical. Okay. Yes, abokuba hatunorebe bintu bibiri amagara marungi na nesente nebikwatagana. Yes. Tokabasa kugira amagara marungi kandi otine sente aboko bwiro bunike bizube bituriyo ntugamba ho ebitutahirire munongo kucyo mu Western Uganda biruho abwa abantu kuronde cyo kugira ki ecyo kubabesaho. Yes. So obwiro bwinyi no shanga twazo mu mashomero twashoma konko cheza hatotandika kose ndijo kandi yo kuronda umurumo. Yeah, true. Konkati twenturengo omuntu omunyeto wabo yegire nko kusibya ishoki no bwakuboryo muko wawe abantu nibije they no begesa obasa kutunga sente kunka no muntu akuretera omwana omusiba tokararagwe tokasiba so ncyo cyo kurebera ito munonga ntu encouraging abana kushuninga sheminyeto ninga shabakazi bato kubasa kwega emirimo y'emikono at least taraze kuza street kandi kuza kose ndijo yo kurondo murumo niyo nimburu z'abataka babanze batucenga tubone kuzaha marathon. Okay, Emutwegyese zabusha ninga there is some small fee akunkayo of course na byabusha nabyo nibichompare. Okay, nangwa okwegyesa kwe almost nibasa kugira ngo no kwabusha bonko kunagamba ejin NGO kandi ka NGO twine well wishers nababo kwenda kureba emnyeto erije abakazi barije so nka NGO itwentu twine funding eyo kumaking sure ngo to are reaching out to these adolescent girls and young women tukabegesa ejwemermo sorry trying basa kugira ngo nebyabusha just to maybe simple yiwe yija otubuze then base kutunga ebikusinga hwari ebyo so especially abishiki na nabakazi. Yes, abishiki na nabakazi. Okay. Hatina yena mtuzaha kigambo Empuumo okumwija imwe aba initiative for better health
okumwakiteeka Empuumo Marathon negenderera ki kandi mwihire hiba biki abamara gukora mbone muturetere Empuumo Marathon ni mango riyo natureba maybe ayoshe nareba Empuumo Marathon na TV na jura na radio so Empuumo Marathon yo shiri yija mweta nka IBH okunagamba ntureba amataji abiri health and economic well-being y'omuntu so ntumanya Western Uganda hakija kagwe katugwera I think it was around May obwa mahurire ga janjara buri hamwe mbu nitwe twebembiri omukakoko ka sirimu abo tugarabire mahurire marungi ni in fact n'abantu batandika kuhutina ukigambira omuntu tunindiga Mbarara nindiga ntunga mate ati nimwe mwebembiri omukakoko ka sirimu so atinka IBH twa mwenu twagira now what do we do about this twakwatanisa hamwe na Ministry of Health na Uganda AIDS Commission twajangure katutekeho ninga reka tutebeekanise Empuumo Marathon age ahabwenche Empuumo nikimanyisa maybe energy ninga shimu nko muri nyankwe rwito amani no kwija Empuumo y'amani so kwija na mani abwagwa makora gatarabire marungi twajangure kateho Empuumo Marathon age tutebeekanise abwo kongera kwegesa abantu ngwaka ko kasirimu kariyo kandi nikita kandi ntubasa kuketantara okukira munonga kumakinga sure ngo twayetantara new infections at least omuntu already wakatungire no mangu no basa kuzame bazi ogumze mukore mirimo yawo kurungi nkabutosha konko omuntu otakatungire kakasirimu atakabwire kakasirimu nabasa kugira kuyayetantara kandi atakabasa kukakwatwa so nukwe kwija n'Empuumo Marathon nukwe kugira ngo reka teke Empuumo Marathon tuhena twatanisize hamwe ahukwa ni mangu ekintu kikwatarirwomwe hamuzire ha mwana muto ha mugurusi ahubwo kwako kasirimu ko ntumanya ukatambura tokaga umushitamo tatu bagamba Western Uganda apana buri omwe nanakamkwataho so twagira ngo reka twatanisize cyumwe tukorese Empuumo Marathon abwa IBH na Ministry of Health na Uganda AIDS Commission turebo kutwakora sensitization erukumara kandi abantu bakongera kumanya ngo babasa kwetantara ko ryari neija kubankahi so tuija kwiruka tuta Empuumo Marathon neyo kuba Agacencwire Stadium ebirabi na mushanju Sunday ebirabi na mushanju byo kwikumi na Rwakashatu nzo Rwakashatu habrenke na kunkazinga I think ishatu ina so tukuba turi Agacencwire Stadium asande kurugashahe mweza kasheshe so nubagira nkokero otunga mbyingi so cheriwe wakutanga hero eshaha zawe ibirezo hoyijo yurukeho nitwe so ntukuba turi Agacencwire Stadium shahimwe apana turayirukira shahiyonga bwo kubantu kwiruka kilometers 21 na 10 na 5 so kurigiriwe cyo kubasa no basa kwe registering na kilometers 5 maybe sitacharde nasa kwirukanga yabiri nemwe yetware ningana ni 10 so ntukutandikira kaceka tukuza distances ezo koko nagamba then tugarike tumare kaceka so ahasando mukashisho nyaburawe utakataho program endijo reka twije twiruke habwo kuba vest zitu zhandikire hoje okurwanisa akakoko kasirimu kensi yona okweri yo nereba okurwanisa akakoko kasirimu kandi tukakamariraho cyumwe 2023 so nitwe nka Uganda twatanisize hamwe abuku kujanzazo butumwa kwabantu babasa kwerinda kandi by 2030 ninja stonga hizo bariye nyene nija ninga hindaho muzitira ngo basa kuziha neza usha ninga neza kutaya kasente karinganira hatu mwe invest says ninga runners kits educator mu vest yawe na nakabaga kora butire mboto yawe ya mizi so vestage no basa kugitunga mitwaro ebiri amitware ebiri hano yenda kwefaho wenkiwe konkano basajota nyoti nkwenda kwefaho nyenka reka nanye ngurure yabandi batanu abwo kubomana mwogu kugira ki nugutwataho so vest name tware ebiri ezikutandikirwaho kandi reko tarinda ahizoberyo no basa kwetungira vest yawe kurugamyanye tariye mwenemwe omuri Mbarara na no muri Kampala omuri Mbarara golf course supermarket hano basa kwetungiraho vest yawe no basa kwetungira vest yawe IBH offices ninga shinko kunanagambe offices zitu zijyaho Agacencwire Stadium ahansaho no basa kwetungira vest yawe kurugara Mbasita offices naho twineho vest says no basa kwetungira na vest yawe kurugara Global Bus coach offices ahwa Abas Park ninga shina na Fresco supermarket so
on those different points nk'uko nazigamba na shell amahembe gente aho. In fact shell amahembe gente waza ukagura n'ebintu mu select shop. Yes. Ebikusiye mitware 3. Mbakuha vest yawe. Abwo kuri mukuru Henry yagize ati nyowe ece kintu nikinkwataho munonga ayineho vest si zakwaba customers be custogure ibintu bye mitware 3 mu select shop bakwereza vest yawe yashaba activities iki ezroho ahanyuma ezirije kuba izo bari nyine na twari mu marathon age. Okay, nangwa ntakagira activities ezo akire kariyo katubisya munonga nyenda kwagamba ngo mugenyi mukuru wa marathon age nka wa chief guest ni mama ningashi honorable mama first lady honorable mama Janet Kataha 7 so mwenu reba niwe yejumbira mu kintu eki abwo mugenyi witu mukuru ogwe so na activities zichi already nka omuryaga mezi gona tuyineho different community mobilizations kandi tuyineho health outreaches as to tukora before the marathon nka medical camps already babutungire na no kuchebera na no kubona ebyo bikoresa making sure ngo byagita amramwa gwitu oguturiyo turebaho so tuyine medical camps hari twagiziraho hari kijungu abantu nka 500 bija batungo buhereza ari tube twine ntungamo rwa mabondo nayo medical camp tube twine over 1000 people who got the services so nana ahizoba ryenyine tukwa twine ho kwiruka kunkana twargo mu kwiruka tukwa twine Uganda AIDS Commission twine na Taso AIDS Information Center batwine abwo kucheberera cyumwe ningasho buhereza bwindi bwono buri about HIV so yija chebeza omanye status yawe na niwo ndijo rukwenda kureba ko wakwasa kutunga ebikozesa around that byona nibikwaberoho ntukwa twine blood donation Red Cross tubine kandi tukwa twine na TB screening on that day ya marathon. Then after the marathon nabwo tukwa twine a lot of healthy outreaches abwo kwetebekanisa World AIDS Day so ntukwa twine still medical camps in different areas choku 12 abwo kwetebekanisa World AIDS Day eraberho kibanza choku 12 still after the marathon ntukuba communicating atukwa twine different medical camps kugira abantu batunje buhereza about the theme. Okay, obutumwa bwa muheru kandi yongere kweta abantu tutendere. Okay, obutumwa bwa muheru nyoni nshaba buryo moryokwe reba Empuumo Marathon erho rekebe opportunity niwe yuwakubasa kugira cyo wakora kusupporting omuramwogu ending HIV by 2030. What beautiful news. So ninkushaba iworyokwe reka tubanze kwenyigira umuryeki tunga kiti yawe ametware 2 ko twagambere kandi manyangu izoba rya marathon Empuumo Marathon eberabe na mushanju byo ku 10 11 sandeji so basa kumanyisaho mugenzi wawe reka twena twejumbiro muryeki abwa mana gateri bajyangwa gateri nengo gati gufa reka twetera nsamani minji abwo kurwanisa omuzgogu akakoka sirimu so mwe bari kuturikiriza mukama bahumuji. Thank you very, very much. Ingrid, Akurgomba Initiative for Better Health. Aho murembo Rwampara. Marathon tujagiteho, aboko bawabo tafireho, noza kuhendera niwe kukwasireho, kandi otanke kwefuza tukorana amabire. Twaza kwakira bitsinzi no twatahira umutayimuye, tonkati sasira aboko ba information ya very creative. Katumure twakire bitsinzi no program ekiri Sisiimuka.